bwo guteza imbere impano zidasanzwe zihishe mu bato bacu batari gito. Kido Hub Initiative yishimiye kubararikira Kido Talent Show ku nshuro ya mbere mu mateka ku ya 10 Kanama August 10, 2025 muri Kepler College Kinyinya. Tuzahagaragarizwa impano zidasanzwe mu kubyina, kuririmba, urwenya, gusiga n'izindi nyinshi cyane zitangaje. Tuzimurikirwa na Kido Stars, Moriax Kids, Rwanda Rock, Louange, Fabrice, Benny, Sherry Silver Foundation n'abandi benshi cyane. Babyeyi namwe bana, barezi namwe bayobozi, muzaze tubashyigikire. Ku bindi bisobanuro no kubona itike mwahamagara kuri 0796 491 657 cyangwa 0789 243 282.